nkuko mwumvise video rero, mwumvise ukuntu uyu muntu yatwawe umusatsi, atatwagwa imyenda, atwagwa amakaramu, yari n'umunyeshuri, ishuri riramunanira. Ni Mama Suzana. Ni Mama Suzana? Mama Suzana. Mama Suzana rero wagutumye? Yego. Mama Suzana mufana iki? Ntacyo. None subonere kugushaka inshuti gusa. Muri inshuti mukamugira gutya? Nta kintu? Na mama we. Na mama we muri inshuti? Na mama we. Na mama we. Na mama we muri inshuti? Na mama we. Na mama uriya murima ntagazeza. Ntagazeza. Mozacika amaguru. Azacika amaguru. Azacika umugore. Yego. None mwana mwamuhaye ibiki bimwangaza? Navuze ngo atoza se. Ceceka ngaho. Mwamuhaye ibiki mwangaza? Ikaramu yatwaye. Ikaramu mwatwaye? Mwayikize? Ariko mbwira. Irabitse. Mwibitse? Kwa Mama Suzana. Mwibitse muki? Mwibitse muki? Ngenda na mu gakapu. Ako gakapu nagatwitse. Mwizina rya Yesu. Mwitsa ku gakapu. Fasha. Fasha. Mwizina. Fasha. Mama Suzana. Muracyarimo? Chaka kugenda. Oya, ntugende. Chaka kugenda. Gumahana. Chaka kugenda. Oya. Ndavuze ngo gumahana. Chaka kugenda. Itonde. Ndakubwira ibyo uragendera. Itonde ndakubwira ibyo uragendera. Itonde ndakubwira ibyo uragendera. Iyo karamu yahiye? Karamu yahiye? Ikindi musigaranye n'iki? Umusatsi. Umusatsi mwasize? Umusatsi mwasize? Itonde se. Umusatsi mwasize he? Ufite. Ufite muki? Mu gikapu. Nawe uragendana? Uwo maze iki? Azasara. Uwo musatsi nyine ukukoze iki? Azajya gomeza agende amanywa n'ijoro. Kwiko musatsi mw'izina rya Yesu. Nakwiko musatsi ubitse Suzana. Nakwiko musatsi ubitse. Kandi gushyira. Kandi gushyira. Uwo musatsi wahiye? Uwo musatsi. Haleluya, haleluya, haleluya. Nukiza ubugingo, ukize n'imibiri. Mana bantu bakiriza ubugingo, bakure mu byaha. Bibiliya yarambwiye ngo maze bwira umuntu iti, dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ndasenze ngo umuntu wese waruboswe mu izina rya Yesu, waruboswe n'indwara, waruboswe no guhumana, warahumanyirijwe abo bari barahumanye, ubahumanure mu izina rya Yesu. Ubakize ingoyi zose, ubakize imbaraga za nyabigi, ubakize imbaraga z'abacwezi, ubakize imbaraga parekura mu izina rya Yesu Kristo. Aya masengesho nabohore, aya masengesho nakingure, aya masengesho natanga umuti, aya